Hello Ghana for movie akwaba by Insight GH TV. Any de mami so ba na o me subscribe to no me bell na watch. Me so be like video na fi what drop your comment. Comment section na bibia aye kama pa de amame no mienu. Obusua ensem no aye pinso aye tese ano aye ding. Yes, Maame Ng3g3 ana ono so ababontia. Tese odi reply ababeto de amaye Pastor Eric Odro Granting Agradaa ni kuno no. Yes, Maame Ng3g3 about reply no because uti Agradaa kuno ne nsama obeka he na to be say na ebitwi Maame Ng3g3 nti Maame Ng3g3 ehu about reply Pastor Odro Granting Agradaa kuno no. Na ni na ne say obeka Pastor Eric Odro Granting ababontia no obeka safa say nkofo bi wa obeche omatum. Yes, nyemo nsemi omokano omutwa nto na de ato no so. First of all, girl no ba bonti makers one na wono. Osu nim girl no ba bia. Nsemi a ye Agradaa bekan ya. Girl no so ebe fa ya tese o de koye na TikTok video. Ana Maame Ng3g3 akwakofa o de opese o che wiase na se. Tese no Pastor Eric Odro no oni obi foforo akwakowo baby. Enye no girl no nim no ba bia ne ade. Nti nsem no busia happy so Maame Ng3g3 ana tese ono so aba reply Pastor Odro Granting o kyerese ni mu na o si wonim girl no kran o wiye no nsem na o kai ne kyerese onim girl dum taba no nya sesan he no ana tese one girl no ewo baako fa eno na ye ba tese another point enso ne se obese o kyerese wo Pastor Odro Granting wo so tu o ka bibia kyere Agradaa unti that means no ma ekoso na no onim ho bi. Into from this time I copy next year and then there's a the bian mukakujina court sa it ebusia in some Maame Ng3g3 abeto awantino emudo ye na just secret a hodo wa expose ye Agradaa ni kuno no abusia anya asem kuma wiye no Agradaa sorry Amankrado agenedie omomo Agradaa company na just wa expose bia one after the other abusia ensem ne da no wa edin aye pinso mencha ho ibekwa kwhwe Maame Ng3g3 video no de wi a osi etwabo Pastor Odro Granting ene Agradaa Amankrado ene omomo ka honi na no ni secret a odi ababonte no mesra umi subscribe to na no emia omi abon no one channel like video no na fi echere wadwen comment section bia nya kama pa ye nche ho no ye nkohwe Maame Ng3g3 video no ye ba ye beto so mema obi biala akwa bepiem ya batwetwe nkomo kakra say Pastor Eric Agradaa kunu wababa bedi enkomo na nkomo a wabedi no kakra ena mebenam so etwa nachi na me di video subi any audio subi atutumuo na media kakai no ama wa hunu se kama bi na juma kama na juma mini problem se papa no wa ba abonten na wa be clear ne ho ade a ema obi biala na yele tina TV so edi atro atu egu nipa so ema obi biala ebe fa camera esi nanim sene oye bidia na chese ene me wo asem ka kele no ene ma asem tietie nyina begina se Pastor Eric one wele Agradaa mon shamu sapo mun suo yie pa na mon ko peda dia singard na mon fanhye efiri say
Ekwanya momo se mu betwa lawyers no mo konko pe lawyers pa 40 feet container enwo efri say mu wo court kwan twa se obi come asem na sem mo betumi edi ni pakura ko gina court dia ene me be say afi wei kopim afia last year se woni wo yire oba besia owe bonyono otrimodini ko shini kromfo ba Pastor Eric woni wo yire azatana mon shamusa ponsuom na mon kopet stadia singard if it say from next year going and kofu abusiafo a omu ye innocent and kofu ma and kofu kunu sebunim tit for tat na woni wo yire mon tit for tat ase na woni mo yire mon tit the word nature woni mo yire mon tit the word karma se dia ene me be mama hunu say from enen kopim next year December wiye woni wo yire mu wo court ko na mu won samanu yi ya no ane sai na amene se be ma besia kwati to kwabirijo utimi tina sie ema wo hwe wo yire hwe ha ema ni din kwase asema ni bunkam fa wo na wona me ka say ye ka mema na nka wo ka wo bata eno me ma me hunu se wo ba eno wo kasa no eye jimi kasa ma ye mu bi kasa eno a wo be keka ye no a wa nyene ansa na wo be kan ye ebi a wo kan ye jimi kasa ma ye mu bi mini problem ababa wa wei ye ko hunu say obi adi ni video apostle akwaya video we fa so leaky here. Some of us we don't have no idea the genuine video no osha ayati say obi aya ni video wato baby na obi adi video say abeto TikTok. I don't know this lady, I don't know so why TikToker so why TikToker I don't even know. But na WhatsApp na be yi wo no. Wo sign the chichire wo ho. Ama ye hunu sa baba wa we wuni mu no. Na that time na unsa chira e na ne wo ye. Based on unsa ma be kan no sa na tie. Etie for Pastor Eric abekasa. Na ene me de wono ankasa na nu mu nsam. Ene ekwan a wa ye nhwe ha. Antumi antu ne yire efo. Ama ne yire timi use TV ni social media. Edi atro. Askami nipa. Edi awuo. Atani nipa images. Na watimi nya no. Enya ni tipa fuesi ni Jimmy Koswo. Aya nanu ka mo huro. Atumi abe fre obi so. Oba ya mu amomu sodi ya mu se. Mo pa achawa ma Agradaa no. Ono akase ni kuru chocho chwa wodi na chie. Tik bonkoso. Oba ya wa me pa achawa ma ne yiri no. Enhwehwe ni mufuo no. Enhwehwe ni mufuo no a. Monna mu amachi video wesi manim. A ma yiri mo nsam na mu hu abeg. Papa no ninsam a wakoka no. Achire say woni nuhu na yile no onye na adire sa won sesa. Papa na ma ya hunu say this is just the beginning. Say ni yini pie ba. Afei no obeya nioma kese. Momu nam na hwehwe ni mu. Ana mu nam na mu hu abeg. Papa wei na yile onso oni ni tifi oni ni nyaye.
na odo ne yele na da bia wote ne yele nkyɛn e police station opie baaye muntie nsɛm obɛka yo wase ye pekura ye ma ne yele ne falling square opese wa kyerɛ sɛ ne yele ne ye innocent onye obi ahwe but rather no was condemn ne yele say ka ne yele no tie na asɛm a ekenye ne ebesie ni me Eric Maame Ng3g3 nkyira o me wonya mabusuani na wonya me nua bi eti sɛ ye di kuraba Agradaa di kuraba ba brode chele wati betwitwa wani so ama wasisi the dross ene ni brazia wo fie ama watia wo ka me emfa me ho wo mo hu hia me eye se esoko sikani watu me di adwene kasie ni jimi mu no na adwene ye se obebu ahiafo ode na de wode dra e ba be hye ode namo be hye dra no ade ababa be yinam na ne nkwasia ono ankasa wasum fidie ama ne ho na wate atom anhwehwɛ ni mufu a mugu abonten na nakwakubu nsam papa akora asam ne start ye no o frɛ mi o asam ne start ye no ba abonten be ka asam a me ni wonyai se wo buade a enkotie wa futuo maami wei ofiri se Amankrado wo ba makwasia a watimi atrafie amakwasia se project America jimifuo bi ti America ojojo nchie bi ti America e control wo ba besia wo da na chie enya wo fele waye wano pachasa akwa fufuro bi ni aya wo katrema enko wanum ama ba frɛ wo bi so se wo bi ka asɛm edwudi ni bekwa kogina court mimi hunu wo bi a woni mu mla na da bia wode mla akasa no ba abonten beto mla aya na ye mahi munyai magana mla ne Agradaa ni munyai magana mla eni Agradaa ni Agradaa pieba no afuni sa waye obi bone na se wanu ne ho na se ne nkwasi ade ne kuru betumi atunifo amanetia oba ono ankasa besesa maami sesan musumo kasa sana no maami wonu ne ho musumo kasa sana no ni chocho no a wodi na chi no mumye kotie nanum nsem mini problem sa waba abesan ne ho sani aminu mienu obi ka asam to yeso aye besan ho no Pastor Eric ya wo se afedia ya ana wutimi ya nhye ha tena ho wantimi an control oba abesia na se bema fansa kwaya adwuma na so fansa nya adwuma enkyere se wo mema yo afiri wonsa Uti bema na se oba ne kobo kro no beto brains abeto sporter eto t-shirt to sunglasses de hyehyɛ eno nkyere se wo ba abesia betimi agye wo mema ya afiri wonsam ba wan kasa Pastor Eric no to based on enu awonsam abeka ye no me hunu se wa adwene wo fom enti na wo yire no wo bu jimi obu jimi umi ekotie video we emla nene me wo ensem bi edi kenyan Pastor Eric onu ankasa na adwene muntie Ghana muntie asama Pastor Eric okoye Maybe Pastor Eric Obo. I love him, that's what I buy. There is a video in Siana, nutritional. There is a little Afro. Okay. Now, a friend, we are a person of the program and Maminjo. If you want to be this time, and I know about the Casa,
one can say you are in secret. Me pacha wasi obi biala oba bontia ba be kasa bia no obe wan kasa ya obe siu ewo court tie omuntie mu amotia bonte se Ghana mla enyai Agradaa Maame Ng3g3 no mumra metie ni kunu agimi ene ne nkwasi akwasa a wapia bonte be kasa atire wiase sane yele ne ya fine sane yele ne obi kwa obeyi nkrofo ma obeyi nkrofo papa obeyi nkrofo maame obeyi nkrofo adwumafo afilimu so that time no na papa we ni nyansa owo nyansa ehunu se so obi be kasa no wankasa yi a ya de ne court obesiu no me pa cho muntio mu amoti abonti se yemfiri Agradaa Ghana mranya ya Agradaa no ni kunu ne se wono kura wo ya na de no wanya woni ne yiri yi a obesiu one ne yiri besiu mo efiri se wo bi ye ni so obi afle so ne so yakoka ne wasem a abeto abonten na mumusa papa ise talking point show na na yele no oye no enye niam na ato abonten kofo ka wasem ena na yele no ofa ka bi da ben no timi chichire na yele ne se chire na yele no etumi aka chire ne se obi asem beto social media nka Ghana enka kadia wo wasem papa etimi tina Ghana eye nhye ha ema na yiri di atro ni akohwie kansama kese atu nipa so ebiniye mi beyi akire no na mi wi a matoa eso amam me say mi ni problem se wose wo ba bia ba bonten na oba no adi nyinsɛn aba beto ne so or whatever ene papa we betre wiase nyina sɛ entro Agradaa ba social media betwa no a obeye ne wote sɛ de ase wonim mu bi no Agradaa sua ne ntro ne ni kontompo na kohye firi Pastor Eric yo papa we si wokuta babro obehanya me anim atwa kontompo bi wa na mete ne to muntie Pastor Eric say obi biala ubaba bonten na ubedi atro di ato ne so no obesiwo Cram has no spine date yet ha ana wo yire wabeto ma de wantu aka obechimedi mi muri ya mese me kontokwa mi wuri ya no asesa mabusuafo ama Amankrado asesa pictures atumi de oyire akreti so tamana wo yire TV so what is social media edi akohie we no mu de ante de papa na wo hefa etuwinim se obi oyili nya problem awani oyili nya problem mane fani kurum e mane fani mammem eti dada ni nyina na wo he dada ni nyina na wo he umientie we na fa de papa so ntuko na hwe se wo oba na akwalalo papa saisa nyansa ba ni agenda na obetimanya awa brabo na wa hwe husband de sebu ne papa kwa ya brati e che ni kuru de seburu no ne kuru de seburu a so de kabo ana ne papa ana da ho papa wa se che ni kuru no kwa no na trust husband ana ne papa ni trust father sa ababa what say wo jare furo ma wo Ghana sisike ni bre what maami wei enim se mi ni kunu ebia wo Ghana obetena TV so bedi atro me kunu tene ba bi so oya chacha so oya bubuani so oya kokora dia me pe na me fai na se me kwa fa me classmate na makodi mi twem
akobo kuro no ade ato singlet ade ato aduane amanadi ama da bia aya cheme abo so ewo police station die me de befa obi anani afiri no wa woten no be kwakoye adwuma ato bibia mama tie na menya bia mama nyanka tie me kunu tene baby papa but otimi kofa me kunu batu TV show enti wona wo yire no mo wo court twa efiri se nkofo kunu kofo maame kofo abusuafo obesiw wona wo yire se na wo kasa asem no na wonte the word come na eweke wo wona wo yire so no sa se wonte ase na mu bedwane akoko to the police ya me be say me ka chance Pastor Eric utimi mfa court any police any lawyer wuna obi a obeka wona wo yire asem aya nature aya adwuma aya the law of karma is chasing you people up. The law of karma is eating you people up. Mon satapuna mun fesi. Mon satapuna mun fesi. Okay. Let's go the next one. The bar room is 14 years, 45 years. Who came in the back? The first ball 45 years. Yes, every bear is in the 14 years to make it. It's a little get some collaborants. Thank you. Oba besi ati TV so. When you know me ne kono. Man start attacking the busuani bia. Man attacking the kunu bia. Man start attacking the busuani bia. Ba mami went to be better TV so be bo me mami be ye. Obe TV so be ka se mi kurukura ebe mani ho. Eti nanka me nanka ma yeji. Eti dia mami ne di ye mi bia no. Ye di bia ye no. Ene enkofo so di bi ye wo mo no. Ebi di bi ye wo mo. Ene na mo mula. Munim court. Munim se obi bedu Ghana ya de ne be court amamle achina so a me pese me kache Pastor Eric ni Agradaa say mumpe alaya fo 20-liter container efiri se 50 next year eko oyire awon sama no yi owo statement tro na oyire wo won sama kase ka se wo se wanted it for that ase na wanted the Lord of karma na wanted nature asedia ene obetro obeyi na emla no so bi ni betwe kopim se oberutu ewoje muntie kwasase kotratra TV so kai ema ye mu bi ebe reply no ne kwase asem on dia wose wonte ase That's not you about so man I was out for having a son. Police was about police. What's it will do? No, what about Senator Peter Dutton swam by someone who is video for that. It's a banana video, not for me, video. Okay. This is my boy. Mommy, get the bad boy now to be the basic of the Fanati TV show. Oh, the bad boy. I want to tell you that TV show. Sane Papa, or me get your woo, your 8 year, Nana Agradaa, talking points and the Maria. I'm a fan. I want to tell you, Papa, Colano Agradaa. Okay. I'm not a new cop, a Colada. Papa, I never woo, I don't know. Na parents here you know when any ko ba nu ye but dem get pantana e be ya wo makola na kwa me this is so boy you go mommy Pastor Eric that time no na wo he ana oyile ani ni panya asem a ontimi ni nipa ankontokwa o but obekwa ko atake ne ma ne maame ne yire
Efiri se wanya kurase ni jimifuo. Se proye anwan sheba. Blackmail ebiti America. Manage no. Ewo Ghana. Na sa wo wale oba. Na wo ntimi control oba. Na kurase ni bia. Nintali shemunye. Ajiri jani ema no washishe. Control oba. And now wo Pastor Eric. Come on, chesi wone wo yire. Wo de ube to me the police. Ube to me the court. Ube to me the judges. Aba be una obi. We are kwasia bebere wate. That time no sa time no unyansa wo he. And at that time no oba ni di kuraba. Ahwehwe wutirim ama na wa adwira bo afaso. And sama kasia wo yire etumi atena tende TV akika atena nkofo. All because obi akoka na asem yete ha wasina na brown ni kunu akwa akoye interview wotumi jai na brown maame ho o jai na brown papa ho o jai Santiago niama ho wase onipa wono akwatira ni TV so akoye sa interview no sa nipa ne maame aye kanamai wase papa we onimonyafo kwa me despite hey Pastor Eric Maame Ng3g3 asem bi nkyira wo atitiri ni ntiri ani abrempon Agradaa atena TV so Agradaa atena internet so destroy womu wa bra wo meka womu wa bra mo ti won ba bi dwene womu me pesa wo ba bonten ni ya rese wo mumu wan na wo Pastor Eric wo betimi di udibie wo tena bia atimi asusu womu empanyifo ya Agradaa ba bonten asofo mpanyifo maami ti bi betwa ntoto womu so se bi di we bi nsa ogina ho na bi di obi nsa wo womu twa maami ti bi begina ho sa asofo mpanyifo bi ti bi di womu nsa wo nkura twa etimi kokunkum nipa etimi suman so ankoye adwuma otimi ko bi dam na wowo emoja gugu bi dam obama besia kwati to kwabirijo ti kombosu ni bema uti pafu kwasi atire esi kwasi akoso utimi he woba we ama ni bedi atro akika nsama kasia enkofo ni nenya ntokwa no enkofo ni nenya ntokwa no omu kunu no omu maame no mo omajuma yefo and or attack woman. Those people are they not innocent people? What do you mean to woyele for that say? So obini nya asem a hosonani onipa krono no anya asem ne nko. Ne jai say ne maame ya na wudi na tem. Ne papa na wudi na tem. Otimi di asofu ya tem wa timi di asofu ne maame. Omo maame. Pastor Eric say you do the enintri ni etitiriu. Ani abrempon afikafu egu Ghana. Ministers egu Ghana. Ya do jina wo mumu a. Wo Pastor Eric. Omo mfa wo houseboy kura wo mu fie. Get my kura Pastor Eric omo mfa. Enso wentimi antu wo yerefo. Ema wo yere kwasi ampanyi ni biti America. Etumi control one kasa wo yira hoda na chie ema wotimi di nkofo abusuafo wo mo maame all in the name of say bibi koso yentra radio station kasa kwasisa nkofo begu tended TV mo mbe kasa say yanko wo bi radio station koka samwa Agradaa wo yire no pese wo kanipa nyina asem but on pese obi be kana asem oya hwan waya wanti no pese obi be kana asem no do timi kan kofo nsem no pese obi be kana na asem papa ene ne maame ene ne yire ne na busuafo nyina agire wo mo batitie wase obi akotre kwawi ne meko na aponchani beti hu fifire otimi kasa ya kasa eye yewura ni monyamfo osai kwa me despite wa bia enwuma wa makro no no wa bia enwuma
ama nipa ni workers otua muka Kwame despite ni worker bia ni wa ba abonte abeka so ode ne ka te se di Agradaa enne me workers gu abonte ka so ontuatua muka no ma gyaye adwuma won asam obeka kire papa no. And you will hear from my lawyers. You will hear from my lawyers. The boss will see a sinner when you we see a sinner when you will see a money for my woman. And then I said, what's it? Come my back, no crown, no respect, no shine. What eh? Was it any or say Kwame despite na fene on Agradaa? Tie. Now what can you should be able to say or say Kwame despite? I can might be an ba and no Ghana for your respecting. Yes, we will better respect and honor and celebrate or claim baby say when you answer. Now I didn't feel the year Juma many pedi ni paka. Ojawu Pastor Eric Fui wo. Ojawu Koshini Sansani. Ojawu Ampebre Pastor Eric ya. Despite media kurayam foul. Sabra nebeye clean wo. Enti mi be frɛ Kwame despite Maame say wo ye knamai. Pastor Eric. Wo yiri to me pie ba abonten. Ebe kachire Ghana for say. Ye respect knamai ba eye Kwame despite na Kwame despite no chan. Wo yiri se wo chan Kwame despite. Wo yiri to me pie ba abonten be kachire wiase say. O say Kwame despite sika ye sikafin. Se wo say Kwame despite sika ye sikafin Agradaa ana wu sika ne de wo se sikapa empo ana wo se nipa mla magibi ana wo se bu ahiafo wo ti wani wo se Kwame despite atena Ghana aka se wo ye donation ma ahiafo ende apagigi wo musika da mutio Maame to be called to the stand say or to me frɛ Kwame despite Maame say wo ye knamai ni kuni ti bitina ase hwɛ Maame be ye video baako obeye video mienu obeye video de atoso miensa kora de was despite media fo ni nyina any media fo ni nyina ye moa Ejika wo Pastor Eric no enkofo gu abonte a ewu abeg ma wo yire no wo ne wo yire no muni adwene satra kama chesi wo ne wo yire kama itimu mfunya wati abonte say obi kan wo yire kromfo ene wo ampebre o kama wo masemu a Momo de me beko court. Da be na wuhuru nyansa no. E be sa oba abote na beka kire se afei na wuhuru nyansa. Say yentra social media ntanishi images eni atro. Atro nyina hema ne Agradaa. Asemu twatofo nyina hema eni Agradaa. Ti asama wakafa Kwame despite mbi. Tie. And you will hear from my lawyers. You will hear from my lawyers. The boss will see a sinner when you are. We see a sinner when you are. We see a money for my woman. And then I said, what's it? Come my back, no crown, no respect, no shine. My brother first and last. I don't want to radio. I bought me dear Dimatamano. We didn't see you when we picture about the truth. Only the birthday and you will hear from my lawyers. Unim Papai I despite media. Maintain said despite media what a be at TV so Atina radio so did Agradaa tamda. But
they discuss it. Omo discuss it. Omo discuss it. For this one of Babontin 3 times, Pastor Eric. Now we na mami we Babontin 3 times. Obi Babontin say a demonstration. Amo yes a demonstration no. Obi anywhere demonstration, the word demonstration no. Obi di mami we yatem. But Pastor Eric. What shall we hear no? Tie sama wa kan. Demonstration no. Almost idea you church me muna bin tie sama mo kan. Dia almost be the media atam. Ana sikagaru. Uko ganjo mo se me mu kasri. One more must show you do so many demonstration no. Uko ganjo mama uko ganjo mo say mama part say mu kasri. Ayami ana kai. When you warm up. When by your warm up, until you people should get ready. Are you people serious? Are you people serious? Doing demonstration to Agradaa? We see the Queen have the yet Gadino. Kadina. No more you see my Masani Kadano. Kadano. Social media, the many years from our brand action and another Domitia, but I mean, you cast me to Eti honorable for Mobile Tibe to Agradaa for send you all yeno. And there be a one police for no pay no. Dear Onam Suna or my money in a bonnet in 1 yano. Was say or damutin wayeti no. Na opieba mubedimuni chasidi. Eti muma amla anya juma Agradaa. Muma amla anya juma Agradaa. Sa Agradaa onimkwanya yetumi efom obia yedini famila kwaso. Onini kunu enimkwanya yedin kofo famila kwaso a. Munya na Ghana mlanya juma. Na mami we on satellite. Ona bunu bet na social media de many years from our brand action and another Domitia, but I mean, you can cast me to. Ona bunu bet na social media de many years. Cramming and the demon man, cramming the demon who be true. Cramming and the demon man, cramming the demon who be true. Cramming and the demon man, cramming the demon who be true. Cramming and the demon man, cramming the demon who be true. A Bible also go you fix Agradaa, and you never fix it. Madam. Shall we pass at your good friend radio sorry yeah? What's fixing okay? Go and fix your car before you come to fix Agradaa. Fix your car. Pakakadiro, Misa, Pepe. Eti Pastor Alikiti Komboso, kwa bidijo. Temelele. Busa wo say. Se obika so be demonstration etiawa. Na yam fixi Agradaa. You can only. This is the only reply I'll be to media many panana. And you still call yourself a way evangelist. Yeah, me can't tell us what's yeah, me fra sa way evangelist. Wa bra wa ba bon tebe ka che se wasu bonye. Oni pa wo bo wasu kura oni wukuni trumutu eriki edi trumu. Moncha ya de kura wasa Ghana mala ejai sa maami we. E ma ne bane na mbe obiem. Moncha di kura ntia maami we eti mi fle police sa enkofo di tuoni sikan ya banifie. Na police fuoti mi mamle ye adwuma. Na wono akasa di sika akotena TV so. Na ewi akire wodi etuo
any man metro man for na atu agu omo a no afra omo so obeyi omo adoye atintim omo nsaje wo musika wie na wadani tuo edi agu omo so emla ye adwuma yenya atomni hwehwe ni mu 40 abonten sa emla ni nyai sa maami wei akosia dompo ba de emla ni no meboa ya o mense bi de emla ni no ofa kankani baby de emla ni so ni mu a eni no engega mesi ni bi mi ni biye sa mefum emla no a emla no eni meboa etitire adikuro nti a wosi yenyan maami wei sa ekwadu a maami wei yade abono no odimu fo ba kokora e wose Ghana ban jeli maami wei e wose Ghana ban ma emra ne chi maami wei aso sa maami wei sni ni kurusu wo muni mumla na se obi fum wo mo a na se emra nya adwuma ma obi no mo dia selective justice will not work this time. Selective justice will not work. Oni baba akukurano. You find this woman guilty. Yes, Ghana penny for. Yes, Ghana lawyer for. Yes, police for penny for. Some army way. Mama Milano ni. Mama Milano ni. Mama Emra any. Afeg aya revenue service. E was a mubusa mami we question. Baby a wonya sika no. Na mo start investigating Access Bank for managers no. Mami we ni sika bi obey show off. Access Bank for adie enedem. Eti koya mami we ye adwuma. Na kuro no a ekoso wo Ghana. An Robina ekoso Ghana. Mi wo video bi da ho, me de baba be postu. Nyame ya aduma. Mami we timi tena ase. E ka se wo ye. An Roberts eni atutuafo, eni akoshifuo nyina maame wa abra na wo so wasachara. Eti na se pie se wate An Roberts group 3. Eno do omo ye kutu adwuma. Enkofo a ye ka wo mo ekwam. Abeto Jameson ne bano oka An Roberts kuo ye ka adwadifuo agege adwadifuo sika wo kwan mu no ekwan ya maami weti Ghana onya adwuma na wose wati abrochi na onya adwuma ko be yi blog no monwa ekwan ya maami weti Ghana ohia ni a wo kire wo Ghana nyina ogusu a oyi blog no monwa ni nyina mu na mo fine maami we guilty pa ko pe e wose maami we mu jeli no Mami we e wase mu jeli no. Wa jimi ache. Wa dinkwa sasama ache. Wa bogana fo kro no ache. Edi obi oso wasachara. Na wo ate sachara. The pain a demonstration. The pain and a demonstration by attemtitie. Ama nipa na wo ye leader ye ni demonstration planning ni demonstration ama ye no blogger CBC ye be sponsor ana ye be support no ama demonstration na ye successful ama no ya dan na ye atemdidie ama maami we timi reply ni say o se wote asole dem wa pon asode o asema fidi na numu bai But was here, Nanya never show fix the channel, Aprono, a team swallow, but what the other fix the channel, Marco turning to me more, and you can try. And some other fix it. Was here, which way from your hand to your toe, and fixing you, never fixing demonstration, fix Agradaa, to fix the channel. Ghana atiefo maami wei atumi atena Ghana me se maka kire mo se sasasam we kura enya no kura no a e be se me ma pastor reketi ase se woni obi ani police na woni obi ani court se obi tena abrochire na waka wa asema wo bedu Ghana emla ni bedi woni kan fa mo nkoma mla na nsa Efrisa niyama wo yire
aka to nipa so yate hana wo yele ade apostle anchi kotu TV so apostle anchi betu Agradaa afo apostle anchi kama na ache wo yele so for panyini bi kama na ache wo yele unti ase wa se oba abasia etimi kodi atro eja kontompo se apostle anchi ani obi yere akwa wo yele tibi hwe nyame anim wo yele di bone ade wo yere futu apostle anchi tu wo yere ade sa aka ade wo yere se wo yere anyan tokwa na wonyan entro na wonyan yakohwie wo yere nya ya sisie na wonyan kwasesem na papa no ne kuntokwa no wayi ani won kasa da ne mama abonte me kasa da but da bia mami kokoto ba hosiwo da bia mami di atem apostle anchi si mami no otu ne fo afutu apostle anchi tu na mami be di ntro ade to so say woni obi yire akwa no apostle anchi de no onye obi kunu ho but utimi tena ho mama amini tibi pie ade ntro beto apostle anchi so anya baako osai ko gina Amankrado so ko ka the same thing onya daje sai eko repeat sai ko postu ye se wiase nyina metie atro sam say apostle anchi ni obi yire akowo anso utimi kwase sa apostle anchi yire ani apostle anchi ko tena TV so because apostle Etiaba can kura chrew. Say mommy come down satra. Baby I wouldn't namne dear and tre. It one was say free wechi. No question apostle Etiaba catch the unti. Winti me be di a trot to apostle Eti so say. One you obey awo. Apostle Eti the no nya apostle meboa. Na onya sofo meboa. Na one dia on oyele no batina obedi a trot to ne so. Na kaka wan kana ntu meboa apostle anchi de no kora na ebo woni wo yire but wo woni wo yire pia bonte a mo de entro na edi ahini ene sa apostle anchi kama akacho yete yama wo yire etumi ekoye fake DNA test edi kinsi pepradi ene di kinsi pepra me batu TV so etimi di kinsi peprama nyina beto ho oso oni kinsi enya asem na sadna yate wona se kama ewekia pastor rekoso ntiase o ya kwasia ona na to unifa ne po o se won ntiase oh ne ya oh how painful it is me se kama be intimo up we kura de ya ne kitwa o se wutimi tna dem tik bonkoso onkwasi etie esu onkwasi akonso ma wutimi pie wano pacha uchimi ukatema na enkwa wanu no etimi beka se onipa bia wa pie bia o ka asem afa wo bia no wode ne bekọ court no me se ya wuradi ne se osapo munsu efi se free next year enkwafu abusuafu ameka ho ani mu betini nyonyo yate ha ena wode na brown ne paketo a wawo no wo yele etimi tena camera mu tena TV so several times ede na brown eba ekose sofo panyini bi kwasia na wode aye ti ha na nka wo obi so apiaba wo yele si wo bi obeba wo bi obetwa ne twa na onipa wo ne na kwotempona ne na wo a wo ne tie sa wo ba be ye demo control eno nchesa asam na ga ne kanenya no kore Pastor Eric wanka sa mi wi abebo voice no wanka sa be comment wo asam na akora na ka wa abonten no ye no kore ne eye no kore tsena na ye gidi soso efise Agradaa na kasa kora na one wote no okwa abonten ko di be shaw ya watu pre no yo obi yire obi kunu obetra oso ne ya watu pre awo America DNA ana rejecti
mama meti pizza kenne ke wiase nyina nim sɛ yɛ watu pre sɛ so ne wo yere no na yɛ asa ɛhyɛda ɛma o sɛti o yere ne app ma papa ne kodi ba akopɛ ɛma wutimi di akora ne kɔhyɛ no de a ɛsɛwala yɛte ya na wo yere atumi di obi ba akɔhyɛ sɔfo panyini yɛte ha wo yere na na ka se kama ne ba no ka na chimi ni ne mese me bo a na ka se kama ne duru ho na iti wo ne wo yere app no eno wonti ase nature ye adwuma eno de wo se wonti ase o se wo die mi ka ba bon ti defend wo na atura wu twato na brown ni kurso e twato di obi ba na brown ebeyi da ho a ne beyi akora yi da ho a ni bibia se ne papa but still ebesinne muda so di akora no asesofo panyini bi chinchina akora no sesofo panyini ya wo pastor Rick me pesa woti a kise se camera is working she video we wie me se be yi video fufura di nti a camera iti one we yere app e wo sa wo shut app na iti mo app me ba ku wa be ka me che me no ku wa be ku akwala na ta wo se me ka ma ntu mo ani o ku so kan tra wa ya abra wa o ku me ne na wo so kan tra wa ne no wo ba me tra no so die ya me ando sa kiti no so mu kure ye no ati me ka abuwa wo na o ka pafu o ka sa bi internet ba o ka sa o kura o ka boyi o kim tete o bra se be sita o fu Agradaa be for rig se chechekule Agradaa by for we gi se chechekule pastor Rick Brana bewe ensama kasi a wo yire atena TV so national television so ekaye ntoma me pagege ntoma me bie ni tuma me pe nyina hu se ye gege tu mu ye do etie so be na botara anya gede o anya tie mu o dabi o anya se ba kwa no mo nsa abetie mu na kya so kanya asase mu wo de titi na bo tsi no mu nsa mu ya ba po wo so bempa abehye nkomo ma MPP Amankrado ye advert na MPP Maame Ng3g3 papa na ba po wo so bempa Maame Ng3g3 na be ma no Amankrado etie mi say mo say aya dia poti panti na e ba Maame Ng3g3 hu e ba ya advert ma NBC wo de fa budget mo Ng3g3 wo sa blackmail ni na omo nyam perufu dia na ye video yamu na ye nyasa bi omo bema na ye di blackmail am Ng3g3 dia ya sefo bebre asefo no ntimi nkasa pastor Rick wate wo yele tena TV so di sa atrowe se memene Ghana so fum empanyimfo bebre obi ami ni Ghana obi amente Ghana maami se me video asofo ntewa asofo kwati bebre ena mimi ope oka oyele ti video so eti na me se mimi ba Ghana eti se mu wo court kwa twa efi se wo se wo yele ti mi babubo asofo ni nyina di awo se wo yele ti mi be yi ano se kama na iti wo ne wo yele app no kama na chesi wo na di wo no se me ne sofu bia nkasa video call na sofu bia kwate enkuta me hwede wo yele ase me sedusu asofo na se wa me obi a utimi sedusu obi e wo camera mu utimi sedusu obi e wo camera mu maami se metwitwa pictures e wo se wotimi kire pictures ni nyina wo court e wo se wotimi kire ni nyina kwase asema wo yiri bedi ye na wote wo na wo hwe no e start ye what na wo so yira ma na dinturo o sakira ye ogusu dinturo wase mimi kuta Ghana asofufuo nyina o se ode aye asofu bebre wote wo yire se me de aye asofu bebre asofufuo no hwan ne hwan watimi amomudi wabedi atroniko enne obi afre obi so
I can't someone. I a two, a call dead them. Pastor Eric, Uchimi, a call zigzagam, what flesh on so treaty. So be a back on away last some. Now we on him say, ya can't go any pie, I can't talk one. And you didn't ask a call. So, you know, I'm a quine. I'm a real penny that you can't Jimmy for you ask him. Sample what Jimmy not took from Cosso Crank will be a few. But I know so you can't. I want to be sure and to me couldn't talk 20. No, or the conform amity, TV so Bob ye. Now, or draw, now, or conform black. Now, your yenny beer. Say, you know what, for you, I'm gonna say. A dear Mudia yenny pano. Nipan kasama and a video no some videos so we na so that TV or said that so that and kwasi videos wa we aye afeni pa a true videos wa we aye afeni pa nyina no and that so that today TV no what to be a catches on the letting na ya true and we dear good paso what to me the akachira we no tie kwasa sama wo yitimi da sekeka tie ndege di asofo bebure ene ba ko no yinu obese bi su wo ba je ntoma me pandege wo ntoma wo ma bie ni tuma so ati ase kwasa sama wo nyina wo ile ni ka ba ye o ena me hete ne heart come dead them all. What's not say I call zigzagam? Eric, if I say quiet, you man are in your chronobo. What is I'm catching on? Quite your four bema. Solid quiet, Juma. So the bomb sunana will not chronoa. You and him, no bomb nana will any more chrono. Support no. Now yachimu in Amagum. Wo ansama kasia wo yire atna Ghana aka emu ba ko pa watimi akokoto akoya no da what the evidence about the Ghana fo was so fo wo benu tin ene wa was so fo no tin e de million lift yet wo benu I just say wo yire ya bra no wa je wo yire ne pampers na wo dia tuka bu na wa ya wo de so guso na wo de sugar gu no one thing wo yire sa wo yire nya bra unu tin pia bra na me mo e dan na wo jani akose mutu ko kanya mo be pia na mama pu wo so wo chimi wo si ya tu fo wo ntie wo ya wa je se bi bia na sika ti bi ya wa sa wo so mu ade wo ya sika tu mu ade wo sika fi wo sika dro fi na wa ti sika dro no a wo ya wo sacrifice a wo ntie no I don't know what you said with tickets. You can't say no. Eh? I'm one son. One son of my own. What's a phone more would have Brabon saying a Pia Brabon saying about the catch and can afford. Pia Brabon saying about catch church members and they say. Again, one time my uncle for I'll come and cheer. Down or would you watch much of the Sudan. Now would they do so? Now we know the beer son would not pop to one son walk picture. The same brother catch a gun for. Well, first of all, Sabra. Now, brother, children, Montana would tell my young car. Now, we never so fear. Now, we even Johnson or Johnson. Now, we know where Johnson would have frack. And son one more. No, I could jump up at so. But I never check gun for. Ah, why is alone? And I want to say, maybe a show. One sack who bought power won't cheer. On Gussia, poor, I will bought power won't cheer. So, I'll say that one I know. Well, so on top of I also was so more. You are sick and more. You sick of feet. Who sick a drop finna? What is sick a drama? When you sacrifice a woman. I don't know what you said with against Yankalas and all. Ah, I'm one son. One son of my own. When you see around your food with the four battle. Why you come out with the four? Why you come out with the four by one? Why you Pastor Eric. Sawate. Wili Jimmy Fuya, Krasini ya,
Koshini krasini yofu sa yana se woni nyansem eche nipa nyina ma no. Wani obi nkoda wabra wonyi ne yere ne ma na busuafo mfiri mu. Wani obi nkoda wabra won twantronto ne so. Ena ye wo yaso obi aba abonte abetwantronto so. Shut up what? Karma is eating you up. A bad chances, or Piat Dimubi. I have come out with the 40 diam and action. Come out with the 4. Oh, diam and action. And I want to, I didn't come out with the 4 diam, and you can't say, show Mamma, and I know what this is for. I didn't show Mamma come out with the 4, and I know what this is for. I see a penny of 4, plus of 4, Jimmy 4 of 4. I see a second to Fina Wajano. So, Shana would be no sacrifice. And I'm not was about the same fool. So Shana would be no sacrifice here. And I'm met and would was about the same for Trent Ghana for say. And quite better procure my daughter fast who would get. May Babbitt should have quite procure my daughter. More fast who could procure my daughter was still penny. Ghana police, Agradaa say, when you mukwaya ya fast so, ekum apreku my daughter. Eti ebra wo police custody. Mumane nchire kwanya ye fa so kum apreku my daughter. Wei eye nipa kum asem ene woka. Wei nipa kum asem ene woka. Oba abesi etimi atena Ghana. Edi nipa kum atu nipa so. Edi atro adwaman asawo. Omo a egugu nkofo anim ase. Eni pasi ye refi. Pastor Eric is in refi kama na eba. Kama na eba se back no refi se oyile atro na kwahie. Ne nsama kase odi atu ni paso. Eba se back so ntiase. Na se Ghana fo pekula yemfa oyile nkwa fales kwa. Ghana payifo amutie. Ni kunu ne se momfa ne yile ne nkwa fales kwa. Na jeli die esa. I know your own grandma said I also want many perfume. I would demand my daughter say, yeah, the money perfume is telling me to about the year. I my daughter know so about the year. And we are seeing that we are consistent. Brother said Ghana for a quiet broke my daughter first year. A poor Toliwa. A poor Toliwa. Jimmy was a fool. Really so for cocaine is so for from force of four. What's the other Johnson? And I'm a war. Trackers was singer. I got your trouble the year to know. What trackers out the year to man? Because it travels and gun for. One no kwasiaba, debi ya wobusan kwofo. Obusan kwofo say, dia wamu wano. Wamu family metre. Eti se ne yati ya katle Ghana police. Ya katle lawyers. Ya katle Ghana penifo say. Muma Agradaa nchire adwumako a woya de bia all display sika and our TV so social media so e de essay emabunu no samami we ni munyansa say onim ne woye onim ne oye azani bia ri ni bia kromfo bia chiri ko police station no oto nyamenyum e azafo tricks Azaf what tricks, that is I had the Agradaa court. Na otu nyamenyom, na otu asoli nyuma. Aya azak kromfo, we phone tricks, san omotie. We phone azaf what tricks, san omotie. Adiku. We don't know how to feel this. Upon me, I feel like I can't be say. I will we come Johnny Nipa Wakunkum money was here. Now, the lamb asim. Mese Ghana police. Mumusa mami way a kwanya obitimi kunkum nipa. Mami way to be the nipa kumba to nipa so. But one of the was say. Uhuru na asam na benka. Na obia hu na asam akoka.
eti Kwame despite maame ye kramai ena Ghana fo ye buno eti okosi ose Kwame despite se wama obi abetre ni TV so abekasa ye nyina ye hwa TV3 ye hwa Kwame despite enuma the presenters the workers me hunu ba bia obi atena edi Agradaa atem da but wabetwa to ose Kwame despite nene kofu ene ye nyankofo bia that time mama pia bonti di atem di Father Dixie atem di atem no ye nyankofo bia betro amon fire ye tumi stop mami ene mami yankasa sese ni mfidie no yankasa to ni mfidie mu a ene Amankrado tewa wasi na dia medimiti etu Kwame despite okukum anabu kanere Japan medimiti etu okukum wudi wuti apepa wo na ase Amankrado wudi wuti apepa wo ka kura emra ebe ye adwuma Ghana mra enyo se Kwame dia Ghana mra enye Canada Japan dia Ghana mla enye nanado dankwa kufu adodia sa Agradaa sole edi ni monyamfo wenu matem edi o manimu chichi binim no mabusuafo Amankrado uta wo machi sa kwase apanyini kwase abayi woni abusu apanyini bia a omuti penso omunyina so o mapo brat sempanyifo yi eso timi be frɛ wo mo sɛ ye bu wo mo o timi be frɛ Kwame despite sɛ o ye kramai ba Agradaa timi pie ba abonten e be frɛ wo sɛ Kwame despite ne maame kramai. And you hear from my lawyers. You hear from my lawyers. The boss Mr. Sina Wenyanwa. Mr. Sina Wenyanwa was a money channel for my woman. And then I said, what's it? Come my back, no crown pro, no respect. A broad shine. What was it? Come my back. Agradaa si okse Kwame despite oye kana my back. Ose kana my back we Quran more respecting. Na wanya Pastor Eric Jimmy 14 bonkoso Agradaa wabusuamu ya chi wi ya hu penyini bia ni wabusuamu ani tipa so te se Canada Japan not even Olamakio penyini bia ni wabusuamu as wetimi atena Ghana use Ghana TV station use social media atana ship sankofo mpanyifo nyina images Untie di kunu kwasia kasa obokai Maybe Pastor Eric Obo. I love him, doesn't buy it. We say you do Siana, the Siana fusion. We also maybe be afraid. Okay. Now, a friend. We are a person of the program and the money. If you want to be passionate this time, and I want to cast around because you be a new secret. Any chimney. No, it's all we do. We do my chassis, only do the father of the software. So I say, if you say you are seeing the other touch, I know it. Go on to TikTok now, no, Jesus, or maybe I don't know. The family of the regular folk. So, if you are not the women who about TikTok for 2 years, every GDPR, the group is just for lawyer, before say that lawyer about the sport plan. You are going to 300 million, so why are you ready? And then you know the person in the some capacity. One person on the young because this time, one by one.
Also, Ghana Hano, you probably are yourself. I will tell the refer to be as lady Akasa. Presidents, ministers, judiciaries, police, up to pastors, senior generals, Asa wanu ankasa kasa bua na yele ho fo. Wanu ankasa kura kasa bua na yele fo. Ensem obeka ye, ensem obeka ye nyina ye ensem bua wanu ankasa na yele ho fo. Ti asama wo yele ka chele Ghana police. Na eleme ya say parliament me video the patrol car no amane. Kasabre no, I will expose you people on social media and report you to the police. It is able ya Agradaa any police. Sable police says one. Eye pa wa ben wo mo. Sable de obetimi ane mo. Obetimi ane mo pa. It is able Agradaa. A police for no omo ben. Sable ya woda cells we. Sable de obetimi ane buntuo ya mutubini enchereboa buntu kase. Sable obetimi ane egu omanum yie pa. Because say dia wo ben wo mo. So, if you are not the winner who about TikTok and copy firɛs, ATIGYA the group is not coordination. Because we are about the sport. You are going to 300 million. So, what are you doing? I'm only doing one person and to be some of the one person and a million. Because this time, one by one. Presidents, ministers, judiciaries, police, up to pastors, senior generals, we are collected in the money in Dinathan. We come on to you, and some are causing us to die, and some are causing us to see. One the catching them in the guy. We will be let me see. We will be let me see. As I'm speaking to you, we need to feel that it. Since that day, Sunday, the time we have to police station. No one can come to the police station. Sure. What are you trying to tell me? Say, I said I'm not sure what I'm going to do. People in the river. Say, I'm going to go about social media and I said, different programs on the part of. We can't cast a lot. Not going to the people. If you suffer now, you need to go down. I'm going to push you out the river. But I need another super thing. What is the meaning of this? Na onse kama obi antro mame kama emana oyitimi betena TV show etimi frɛ apostle ɛtwi oyitimi betena TV show efle Ghana asofufu atutufu agyantrafo oyile wakoto wo mo hotel so da Ghana asofo no ma se oyile peda me say kama na ye adwuma na nam se kama na ye adwuma ntino and some papa deliver ye nyina no indirectly no ono akata ne hele na obu anefo utie
Who said the Christians in entity from said the attraction before by the name? You got the catchers in the now. Also, Hallelujah. Not we are poor. The minute tonight, your rules are Palana. So, you're born again, and I am born again. Me pachabutia. Or the awo. Or the awo. Way, or pursue a tina woman say. Nidia one will be awo. But nipa kroni fa krani mla. Na ya rest that time no. Na oya born again, I know you're born again. Nati aha say no went to me and clean itself. Say lady na oba TikTok no. And I say obi owa bontis one na ubia no. Wontimi clean e say one obi anwo ye. Na mo pese o tele Ghana for say wodi e one obi awo by that time no no onye born again. But omuntio by wedding fear saying because I saw what this for 25 years. Pastor Eric, well, you listen what this for 25 years. But I haven't seen ye. I had a person who 10 ye. Was say, Obis one in a one fan cranny malami and share. Ye are crony a cranny warrior. That's how I am born again now when you're born again. That's how I chess one in the panel there, only be our. But no one yet born again and only be a war. Yo, won't any. Also, Hallelujah. Not we are poor. The minute tonight, your rules are Palana. So, you're born again, and I am born again. Yeah. Some contractors say, this is the area, and you're the body. And to do so, remember the previous answer that we were born again. Me pacho mate. Mate. 1 hour, can I video and life, then you're supposed to be giving me the best selling to look at that very after TikTok. And I believe the shoe. And this is a really and the people really put them in a good sense and also and the people because of the crowd in the problem. The chairman and the wife of firɛs Waba. Now a problem with the people that first of all, it's a betrayal, it's a fault, then you have fault. And you used to go on Hannah. And I noticed one. Pastor Eric, will you young share self? Na manasi wa Ghana. Kinsi pipra wa bagana. Engege apostle entry yasi ya bagana. Ya bompa ya mausa will you be free cells. Na ya newo edi abe fresu wa Ghana. Adia ya na me pese me, adia mi chiri ekura yesani ya mawebi. Adia mi chiri kura yesani ya mani ya mawebi. Me say, come willing to share cells na Kingsley ba Ghana. Said now willing himself were innocent ya come here fan. Willing himself on ye Kingsley money on cash in fan. Willing innocent ya ba Ghana. One willing me and Jimmy for kwasi and puff for crown. Musimuni mukoto ne lawyer kwai. Wo teta ya ma wile piaba. Na wile pia maya wudi ya ni opasa uye wobia utimi nye. Wawusi ube timidi udi nipa befa kwa imbisu wa Ghana ho. Ani ya fawo ile di kaafane faso. Efrisa wasa wone usofu pengini. Muye turu mutu. Usofu pengini uturu musaadiye. Wile na maya hunu sa usofu pengini chile. Wati uturu musaadiye. Usofu pengini ti uturu musaadiye. Tidikafa wele ya sample me share. Sometimes I wish some me walk Ghana. Me ba some ma woti asesa wone wele muni opia hia muni uye opia. Pastor Eric enu ankwase Jimmy na aba Jimmy wo e wo show ne so. Na me I put it to you and your wife. Sabu timi nye opia sutei. Muni fokwa mudi ye opia. And I'm for a chileba, and the other from Black Castle. Ghana, Mlasanya Monquamodia. So if we say we're any mummy and we innocent here. Now we will be a share, ye bagana. Said the Amu lawyers, no, yes, ye were lawyers. And a quarter to take, quarter night, quarter 2, quarter 3, and a Ghana for in idea.
judge ne dia samu a wo yira keka e ma ye reply no beto na wo de abua woni fa ne bo wate elek kwana ko pa adwuma ye na wo yire enya kro no bo me se Eric ko pa adwuma ye fa nsa ye adwuma na wo yire nya kro no bebirebe bo hey right hey right yes what say wa wo be kan asem bia bedu Ghana wo bedem ene se ka wo yile de ko mpie ensama kasi a wo yile atena Ghana ka no evidence wo yile tibi be ka se ogina ho e ma sofu panyini bi de ne nsa wo wa akora ache wo yile etimi be ka se obi yire ya bra odi ni bra moja ye ti no ogina wo yile ne timi ko ye fake DNA test adi ko to TV so se wiase mere wo yire timi be tre TV so se me kunu be ma nya adwuma na me ni obi na awo wo yire nsaba kasi a watene TV so aka ene amesra wo hia lawyers 20 feet 40 feet container na mu statement me say having book kura mu statement enkomo bone entro ni ntwato so wo yire timi be ka say apostle entry ani obi yire awo wo yire timi be ka say so fu panyini bi obi be kuta no aye so fu panyini de ba ogolo bi na ye wo Pastor Rick belly bi na asisi ampu cheche na atu so I feel your pains efrisa wo ba na okwa abote ko bokoro no di beto aduane ma wudi no wakoda mu 3 weeks eno na aba udam eno na afa udrim eno na de entasentase asi uso so today I'm going to spare you na de pibra boti biem beka jimsem kwase asem biem me say ene me de ama watufu obo mediama watufu obo eti we de pibra bonten never court police lawyer pibra be huna nipa biem me say I feel your pains eti na me de be ma watufu obo every say wo ba be sia na okokoro no bo abeto abonti se wodi tuo me ma han abeto abonti se wati Roberts group no oba be sia na otitime hia fonse sika no anya bi dia to singlet sporter sabre ekomodew 3 weeks ni komodew meboa ekomodew anu na de beli ama wo kekanse mu nu time de achawo na wo ya bema uti akotia mesesa pia brabonte for the second time na me meyi voice bi nkyiraw na me jai video bi ntum efama so wasi maame ni nya Ghana fo hwe maame ni de ni sika akwatra TV so maame ni si nipa fa sika magi sika maame ni te TV so edi nturo eka nsama kese maame na ji ahia sika obu so tira Ghana aban no ni kuru so ni ni nyawe na ye ni atia bonti twantroto na ile ne so papa isi na yile no onwu boni bia na iraye na mibusa asa papa isi uhuru boni bia wo iraye edi na wuni wo yile na chini na akwa asole na wama wo yile timi akototoa papa so enne polisifoɔ aso wo yile mu papa isi maame ni nye wo bia bone ene ye di nani o me pacho bunti ha yie was busa Ghana fo se die na yile na ye Ghana fo wasi dia na yila ya Ghana fo ene papa isi ye ni ye twantro papa isi ye ene ye di ntro gu ne yire so ene ye tan ne yire ni sa na ne papa we wo ka kire ye o
Muntie bi. When a child trotting with it, when a child trotting with it, I will Ghana. We are the first person down at my side. Because we respect him. Come on, mommy, you're the good man. I'm not giving you the one of the something. We can't choose it. I don't get that. But we are not going down over to okay. So, my money, you are doing a lot of it. This is the people one. I'm sure we use it. I let the other people put a family of catastrophe company. The life of this. The wife, never try to do it. Well, you are doing a lot of yourself. No support you. You get the other support you. So, no, not down. So, I said, look at the teacher because don't compare me to that people. Selling to use that way. You say, you bring some of my primary idiot. But you say, well, it's a good for fantastic. Fantastic. I mean to me, I'm not really quick and financial to me. Because you're a million to me. Some of you who are. And there's no collecting and no matter to another supporting the activity. Yes, I could buy good trusting. I do not kill and only has the way. What's happening to them? So, for that, it's your office and good living. Let us have our so you are not just a one support you. The dangerous are the enemy of you. We'll come back to Chile. We are now doing my name of Papa. Look at so many of you are doing Ariana. Our real social family will be good. We'll be limits to the old son. We really like them and they are very sorry. I said, you didn't think of supporting. At the last hour, we don't fall into pits. Some of you are very Mama, I don't know say. Secret. We are in the name of you. The name of Sabra about 14 years. 18 years in the house. 14, 23 years. Let me tell you, 7 years. Fantastic. And you're the name of the tonight. Up to now. So I say, it's really well as a movie public for me, I can never do. Even though you will say to be but we will be in the minimum of the Bobra. You see the Nipaka, the American, and I'm a million. Yeah. Which means we are not so bad for you. I'm not the person with you. Omamenka, as sama walk Fana Brown in Ikru. Jimmy Floyd say, Canana Brown. Ekunu support Nana Brown. Unsa papa one can cry. Pastor Ricky, unsa one can cry. Yen him say Agradaa etwantro ato na Brown kwa so. Tie me. Anso ho. Yete ho ena Agradaa asa etwantro ato Santiago so. Sa oni akoko ekoda akode kopesika duro eti sankofo we mienu ba abonte a Pastor Elike Shanka kire ye say e was say Santiago shut up na Brown shut up wana on say obi edi watem ko fre obi show so di amerika ko fre so e sign wuti na waba be kasa na Brown Santiago shut up. Tama na oyilene attack na Brown ekunu no. Kwasie na we 1-2 kunu oyilene fo. Woni se de yesi correct nipa. Ene be sinne oyire wadu twini true. No wonder say oyire timbedi di watam of public say unyo obi a. Ompra djuma. Oya kwadwofo. Ye di utru mu. Ati uturu musade. Enya se menya sure se Santiago support nana.
but the maame ne de aye no no otua ne ho ka de na bra so maame ne de aye no no antru a wadi agu omo so no mo ne na eku uye ni ntru mu usu nti na wumpia abonten onsa usi ye di ntru agu usu apia abonten usi wobi at TikTok say wone wawo onsa no na amu apia abonten no na wupia abonten so defend wo yire sa oyiri ye obi abone etia na oyira ye obi a enipa etan no enema yiyi nioma bebira oyira ye nipa enti ene tan bebrebe sa oyira tumi di sika twetwiri di oba abesia wudi ni ko shini kromfo ba ato ne nsa se wo eyefo mla machi sika na watene azan wo mo no oyira nya hwewa ona namfa ne bu Mbasile kasa bibiri asa finish the battery ni kasa ifu ganisia the battery so no quality no quality sa ni bad person ana mi tiri ni yire no o de me pesa me yire ya no o kristo ye ya yi na dia so de na asiri suati afie onse ne nsama wo kan ne bebere nyina wabu ne hofo wosi ni oyile nye obi are usase utimi nyi wo yire ma eno no akira ye no na chesa wo yire wadi bone wa ya de enye but eye wo yire nti unyini ma obi aka nche se yi wo yire ma ana support wo yire obi aka se yi wo yire ma ana support wo yire sa wo se de ka wo yire wo pesa wo yire ye no ka wo ya e de asumdue beba enye bi na ye nyina ti abonte a yesu ye pa ye kan ye tia ye ka kira Agradaa se onya ye hiafo a wo tutu ombotom ji omu sika na asumtwe mra ye nyina ye ntem enye bi ye ti abonte a bloggers nyina ka se Agradaa nya ntro twa na anu ya wo yiri pi abonte ebe kremu matade ye a meto ne taki se meto ototale ni wo mesisi de bra me no opie ye di asam na aka kire no eti yan oyele ne ba ya no na kaka meme kama no ntumu aho oyele be di akohie be di entro de ente de owia odi atem wie no akoprichi owia o se 31st night o be di atem dia pejani page e di atwe edoma kogu 31st e aska me wo mo ofuri sa yenso Agradaa jai ehiafo a wodi sika dada almost scam me wo mo o jai fa sika beji sika gale Yesu gale Jesus gale Christ gale no ofuri sa yenso ye ne ntemu nya sudi ana bibisa Pastor Eric wa hunu sa ade ne nye ama wo kura be kasa wo kura wutimi defend wo hebe wa hunu sa ade ne nye wo kura timi tra public and defend you have no choice that you see dia wo ye nipa bebre be ye dia wo ye enipa bebre be ye memi mpo me dofu bi mintumi nyini ma e wona ho yeyem but it will not stop me telling the person the truth. Onsa woka seka wo yile no oye ne etena kie nyina benya asumdue eti ade ti na nkorete wo yile no no nyai atoa asie ni ntwanto so a woti abonti die ntro na anu ya ma sematale wo yile kremu na wo yile ne kulo no adu sa level no sen kofo tu makeup kuro be kremu kofo say atade obe kremu kofo bag kutai kuro timi kremu kofo pabo asay kuro timi kremu wote ho oyire timi kaso wa sending pabo no ne na mu pabo e de abre obi wo UK wote ho ma wo yiri ti atro ese wawa urusa wo yire ebon enye eyekon eti utimi defende eti mu amoti abonti amu defende Agradaa no mu metie ni kunu se dia ne yile aya no ono wontimi me defende ne yire mutie ni yiye eti kwase bia wo ti abonti Agradaa abokoro no amen na ya te no
na wo ti abonti ti kombo so wo ti se tudanda ah Mr. Fred Jimmy anusuo wa funu pukupuku se ne wo na wo bu America nyanta so ton o se buropete na di Fred eti wo kwase bia ye tia wo ka se bra ne be defend ya Agradaa koro no a wabo Ghana fo a omusu nembe abansa kana wugina ho free Agradaa me se Ghana aban be free mu ni chance ni mo tweba Ghana aban obe free mu ni chance ni mo tweba what ena wodi ena ni kunu se wonu wa ma me china hada e me defend ne yere dia ne yere aye ena wonu so a me pa achew but wonu no ne dia ye twa to ne so no ena ote a wonu wo defend ne ho na se ne yere ne ye de tena onu susu sa asumdwe be ma ye ne yere nyina atem uti bonkoso enemy fight nti uti abonti e defend etro enkofo wei oni ni kuru obia ni wa munya wo mu Ghana obeja no wase obi obenya ni bia the law will work so ene emra na nya Agradaa ade ani kuru so wontimi defend but oba support ne yere oso wontimi nyini yere ma oba no aduane ama bra na yere de prison oba ha ne ma eno ne support no but wontimi me defend ne yere boni a waye papa ni kuru nim sa ade a ne yere di aye Ghana fo no e wo se mra twena so enti munti asema wo kata ato munti asema wo kata ato na misra wa TV no so bad yi na no be kan se bibiri ala ne ba se kasa bibiri asa finish the battery bi kasa fu bi ani so a the battery so no collective no collective sa ne no bad person ana munti ni yere ma the me person me yere ya no Chris we ya yi na dia so be mai yes we be na misra wa TV so ya ka no ko bi se se ya yi ye man the dia ni ya di vinta and the quarter of the another before president but I made a chance I told the channel and the make up its name because I don't come across then I am come across Pepa cho mo hwe ye nyina obia emfa ne nsamia love ne somaye Pepa cho obia emfa ne nsa emia like the love ne so Enipa 1.1k and ehwe emu 500 kura emia like ne somaye Enipa 1.1k na ehwe at the moment Sa wo ya fa wonsa me a love sign so my fa wonsa wo de angry face kura na wo be show a wo de show fa wonsa me abatem se ne so my ne anto aso fa wonsa emi a love for ne so my love na ba ni sha like ni sha se de ni sha o pese Umia angry face kura wemia. Upasa umia angry face kura wemia. Thank you for sending star, Michael. Thank you, Michael. Thank you for sending star. Thank you for sending star. Muntia ni kunu. everything me me to talk to the battery we are with I choose to be to see it not just we person from battery is on the beginning yes everything na dey na we no talk to me get the first one about Me pato muntie entro bi a obedi wa wase wonu timi ba court ono na pese obi hu na ye hu no na akọ court na de wo kote toilet dan bi akini ehu a kan nkofo be ba be kasa wa ma court Joyce adede Dina Frimpong akoso e chan Janet efia wusu a Priscilla Mr. Eric say wano no oba court wa
opese uhu na no opese uhu no edi sa akọkọọtụ na ado ho akọte toilet da echi na media fo enhu a obi okọkọọtụ obi aba ehu omo eti wo first time a wuyi wanim ekoye no yehu eti emetnasi entwantro sa wo kokọọtụ oda bia na opese obi hu na da kokọọtụ o se kaka motobi ana wo de entoma kuri wuti uni wo enkofu hu but utwantro because what court wa say obi kura twema me hu no so me mfre no na wo titi afidan bi achi unko court tell abi na chese wo titi afidan bi achi so what ase every ai muntie no my beautiful dame at say nana champoma Evelyn mohoye Priscilla what is say me pacho mate wasi obiani ni fie asem we enhye wo kukuwa mu ni abeyi bio eye news a trendy eti enye wo fie asem sani a wo yire ede nkofo fie mu nsem a trendy ye eti mi koye show betna TV so ekebi no Pastor Eric obi anini fie asem nne ochena ade tie kura kan ebeto social media ne so we talk am one person obi become a private issue at one. Talk to your wife. Talk to your wife. Say only if you are some cane. Catch your wife for say on she senior ye do ye fear some cane. That's a wobby training fee. No see ordinary bra. Ebe ye tea. Akona kwasi akoso moja anomansano abejina property swa. Efa wo yire ho bai da bai na musua wo ne wo yire sua say ye di ye fi asem Pastor Eric afutuo na Tina TV betu wo yire be gina abonten ebe ka say na Tina TV ene obi yire akọ na say na Tina TV ene obi akọ wo a eno na ye mumu fi asem na mu bedi ye papa isi ya mompaye ema na yire mame ka no kura nkyerɛ o yanga sa kura ya mompaye ma ya hu o ni abebɔ mpaye ama wo yire omo mbebɔ ne bebɔ se me wompaye bo bi bɔ a me mpaye bo nyina ne se emla ne ntwe wo yire so no osua nyansa me wompaye bo bi bɔ a emla ne ntwe wo yire so no kwatwe kra ewa fiase se me wampa bo bi ba from na wo yile di kwatu je from na wo yile edi kwatu ankafo from na wo yile edi kwatu nsawam ema epimo no me wampa bo bi ba me bo suru nyankopon se wo yile kwada sa from no de akototo woni so na ontimi entwe kra wo prison ema nyankopon tie mutie wase yenkamom na o my Ghana man o mo ti Ghana man edi bone no yenka no kuda ni yentu o mase na so di jimifuo bi sei kotra camera mu o ma jimifuo bi sei eba camera mu a ono a wa me defend o but o be kire de Ghana fo nye o papa ne kire de Ghana fo nye na here mutie every say ye kra tutu bottom fo a o here ka ho en tampe o here ka ho en kwasi asam yes abeto abonten ewudi ye nyina abeto abonten say o here ka ho abeto abonten say o here wo an robbers a mo di tuo kobro no ko edebre no mani titie papa yi ebetu Ghana fo nyina afo
say ye nyina yen kamom ne ntu bone ase e wo Ghana. But oyile no ana ye the queen mother of bone dia na si Ghana no. Ye ntu oyile dia na se awan ye nkotu no. Ye tu oyile dia na se to fam a. An Robert fo nya tu nkokoro no bo. Kata ahyehyɛ ne proye oyire na edin tintimai muntie Pastor Eric afutu a ode ma Ghana fo muntie no Bible say, let's say I come on your problem, I'm not your rabbi. I said, once I need to be careful, you get to see to say you more than you know to say it. This is a way. Unsa papa wa Jimmy pa. Obi akotutu ohia ni bi sika. Ayalefuo sika. Mobrohu bi sika. Enam woyele so obi ahwere ne ba. Obi abodam. Abato abonte se enam woyele so. Ebi gugu afiase. Woyele titivi so se wa woni sika ko bobosia bra. Ama nkofo akobo bobosia mane ama ayo omuka. Otia e pirichi se. Yem omo san nkofo ne san no woyele. Se wunyimi na wo kan kwase akasa wa ha. Obi agini sika. Ama o charge. Obi a woyele agini sika. Ama woti ni suo. Obaye den ado woyele. Obaye den adi ayi odo adi di akere woyele. Papa. Wa asamu ni jimi sami akohusam ni kwase asamu abetra okeka yi. Ekwa wanum. Why na ye nya chumcha woyere? Why na ye nya chumcha woyere? Ekwa asole ba bedi transitem. Eden krofo twam nsuo. Woyere timi kwa asole ba etimi bekremu me matale. Ebedi atro so to matale wo Macy's. Why na ye nya chum eche woyere? Ene woni umienu. One woyere why na ye nya chumcha woni umienu ne woyere? Sa woyere edi nkofo bone de ente de. Edi nkofo awu de ente de. Woso wo monsa fa odomebo odomu nya chu na woye. Aya woyere ni nyina kaseti a woyere. Woyere na de Ghana mpanyifo ani asofo ani maye form wo Ghana ho. Kira me apart from woyere. Kira me nipa na no oti a oti kamble mo de Ghana asofo twantro. Eto wo mo so do o ani maye toilet bu. Woyere na timi ko fa asofo panyini bi picture de ko to toilet mu di no obe postu. Woyere na timi betra kamble mo so wo di nipa ni mbetwitwi akukọ bi ni mu. Woyere na timi be frɛ kwa me despite sa oye kanamai. Na najuma yefuo nyina ya moa. Aya woyele na wo kana asemi. O preaching nyachum, but mo nyachum awon ye wa. Woyele edge the TV so se sofu bi yen jeli sofu bi 50 years. Woyele ojina internet so anopa awia enya baako enya mienu enya miensa. Woyele jina internet so se yen jeli up say anjeli sofu bi 50 years. Say yanfa obi banko menyanka am o man ko de prison o de ne Bible beto.
anya baako anya mienu utumi fa atro no kyerɛkyerɛ wo yele ne sɛ oye Nyankopɔn nipa oye Reverend Dr. Evangelist Oduro Kwate etini kwa sɛ ɔwehyi nipa saa onse wo ye nyaatwom etika wo sɔfo na wo yere wehye no ema ni moti akwatia bɛka sɛ wa set papa ne up eye adwuma na ɔmo hyehyɛ papa no ma ne tomu no eka wo pesa asɔfo mpanyimfo no a maame na tre TV so sɛ wakunkum nipa wode wo mo yere bra ana ye team a wo mo no na wotimi mpie ma abonten ana bobɔ wo mo dimpa wo ma kyɛw ana sai wo mo tie asɔfofo na wo so wone nkɔfo na ayele the same asɔfofo no a 1 month ago obeka kyɛ wo sɛ wode 15 jail ato wo mo no asɔfofo no mra me so ɔdɔ enkyere no papa sɛ wo ye nyaatwom Yesu Kristo kura ɔtwe aba wa solidem obonsam eye bone nka wo se Nyankopɔn ma bonsam tena ho ɔto ne to twene wote obonsam ne ntem onipa wonya wo bɛyɛ omone no ye entertain no edue nya wa ɛwɔ no panyifo se ye tuase ye nkura no enka sɔfo na wo pani jail ɛhyɛ adwuma ma adwuma di sɔfo no waka say usu ba be peace na minu peace no sa sɔfo mpanyimfo na wode turumutu ato wo so no yete ya na archbishop wo yire beka te archbishop say ye di ni tunumu archbishop na ye di ni tunumu no onsam na me prezi wo yire no wo papa jaja twomwate wo die se wo pie second time a me se ene me di ama wo futu atufo abo me be se wo chi uti second time janya twom na wo preach no nya twom ni bi na wo ye wa ha asofofo no eme president ko bo pa yama ne wo prison yo no onka se wo ma be prison ebe poison asofofo no nsode ni em president ye no amoma ni meboa the same asofo na wo wish wo mo ba bia ene wo no ne dana de wo wish ma wo mo no mo akotom no asofofo na wo gu o mani ma se so mo di turumutu asofofo no wo mo mla be president ho na se Nyankopɔn wantimi ne bonsam antrase se wo ye bonsam ti wato na to akyere mo na be so ye ye timi ni Jezebel we ye ne ya meso so wo yire so ho ye ne ya meso wo yire love ma wo emi ye wuru se ye Kristofo ye ni papa sancho hye ni mu ni de wo ba ya wo ba kwakwaji wani so no fa sa wo ye sofo na wutie me na akoye hye ni mu se maame no menene yontokwa but ya che no me koye hye mu ma wiase nyina hu se me de ya che no na wo kɔ na akwaji wani so wankasa wo ba fa wani ji so amaami we wati se huriya boni pani tirimu da osofu ben na maami we sachira ya ye di na temopie ba abonten ebeka se maami na sachira nti ye nyan no ye te ama sofu panyini epie ba abonten ebeka se maami na sachira nti ye nyan no papa ehu abeg kura ma one reverend obofo a no de na asema kokko to se ka reverend obofo nyai sa maame na samo de akokoto no enche no we Kristo ni ewi akire opatafo la ba kakraka mo hyehyɛ trap ema Amankrado timi koka kire da tina se papa na dwuma nyina ona hyehyɛ ye ema wo yiri timi provoke papa yi ema wo de na to yo ne papa ni gina court no a wo pe 15-year jail di ama papa no omra bontime ebe ye ti ene pano nkoma wo yire o me praise no me se wo Ghana sofo aba ye hwehwe ni mu se Nyankopɔn kura tumi anya hwehwe ni mu ankipu bonsam antena soro o Nyankopɔn kura tumi anya hwehwe ni mu ankipu obonsam ebra Yesu du asole da mu wono Yesu anya hwehwe ni mu ankase o dia wo tonto se monton dia wo tonto magomonton na wo sofo aba ye hwehwe ni mu akwaji wani so wala
Any testimony until so come out from the prison. That's where they are condemned. You say, I don't follow star man and then the fantastic. Well, yes, we are doing that. I don't follow star, we will do it to you. Now we are here with you. We are to Ghana. We are to Ghana. Now we are to yes. Any Maame class have been children, Pastor Eric. And I had to say, I do, or you let me firing square. And Kofobia, Anamo Yuniso, Ama Woma Woo, or Mashri Woma, or Mashri Woma this year. Wabu Womu Quasieti Chibomu Saji or Musica. Or many budget power, any American, make Canada. About 90% Womu Busse, so we know. Ghana by a fallen squad or a bonnet to a kuno. May catch now, may my woman how deep and how bitterness ya, how damages ya will hear no, what cause away here for be a brabum. Obi bayale, the call hospital and so. Mammy TV so woman on double man, or the quaba, honey, sikana ma. Or you like cause a lot of damages. Or you like cause a lot of damages won't go for a brabum. Eti mawajiri nya wo say si eda sole na wo yele ne ntiase a enya nkrofo obi do say yeda sole na Ghana abaya jeli wo yira enkrofo bebo se papa yeda sole na Ghana abai ade wo yire ekofalin squala kwasie enkrofo ani beji papa maami biti wo osu wasisi God in the back hospital or Iraji. Ama ya side the metro maya poor ma papa woman so. Wile at the metro mani two chinchim confonsa brubi. Ebia Dania Yalefo. Ebia Tania Potafo. Wile no yeni panche obia. Mitiebe. And it is a year flying of Brohufo. Say and some about Monteno. Any nanu dear ya wila sani sika. Akwa dada hiafuo she nkofu a ebufa so she enkofu a ebufa so watimi atinchima hiafuo nsesika atumi agi wo musika mebasa mema wote ase me ka nokora na akiro me fa na ada ye wo enkofu bi wo ho ye wo enkofu bi wo ho a wo mani be che obu bebose na ombe kasa ne wo mo pe no abem so ayede ama wo mo ejima wa adwene nya wo say yabo wiri tuo anase de ne ko fallen square ebimo ani nyi o me engege me wehye oyire bone na me wehye ne fallen square me dia me wehye say sani ya obi si obi ye obi bone na wo yele si onimumla obetimi ama mla ne na die no se emra aso wo yiri mu a emra ene wo yire no eni mempe wo yiri wuo ena me sere ana me jubilate e wo yiri ewuo ana yeda sole na se wo yiri ni wo bie mu a ba me pese me ma wo ti ase ese dia wo yiri atena Ghana adi aye hiafo ama hiafo bi enunti enya nkofo bi de ameka se bi kirawo ebe ye nkofo bi de pa especially nanu ya case yesiye na obata itimidi ntoma boni mu etimidi sika betina TV show ebe dada nipa ha na waji wo musika di na wie aka kira mo say omuni twa sidi ne de papa e enkofo bebo se papa
engege na mi mosa enkofo bi ebebose papa mo kasa asem na nya no kwe wanje obi aska ni si asem maame ni kan obusa sai ahafo ye man 3 million fo munjina ha 2 billion fo munjina ha munti asem ni the sound editing kaka na ni munti na na ka na se munti church members. Enti sayate wo Pastor Eric asa semne ya no kwe wanje obi aska ni si asema maame ni kan obusa se afọ ye man 10 million fo munjina ha 2 billion fo munjina ha munti asemni the sound editing and what is name munti na ka na se munti Enti Pastor Eric ahia weguwe ahia fu a omote wo mu baabi a oyire adada wo mu video se begu abonten na airtime video se begu abonten airtime oyire atumi atena TV so ade eniema adada nipa ama enne oyira kodi sensema o se yemeye prayer and fasting mebon payema oyile no Kayay yemeye prayer and fasting. Yemeye prayer and fasting. Ni enchese ye Christopher. Wa wo kasa so wo se baby ade da no. Wa fa to wa e frito. Ah. Wa wo se baby ade da no. Ga fa to wa e frito. Onipa wo no. Wei ono no ate wono ah me say you go to jail what do bad ya do bad ba ko men yanka ah ya do bad ba ko men yanka abesia oba tan eti mi be ka ye fa wo bi ba en kan ye fa ni Who was this uncle for any piemra and one pie man? Yamani and Coyeti Yamani me presino Yamani Famesia Gongon. There were wishing many. And you were mamma, ya. Omunya Christopher, Omuya Yachum for Pastor Eric. What that's a baby. No, what to tell sentence. Emergency a diablo, emergency a bunko. Emergency a bunko. And one gets a much in a winning asset. When I said my mama from now to April, until date went to from today to April. You never see. From today to April, you never see. So now I catch up with my second channel. The student from that to four, that true being a good guess. And the whole term. Anchor for an arm pencil. Anchor for an answer. Which one do you like? And your first student from the amount penny for your family. We are a friend of me, but you're not your say. What thing you Chuma, maybe some food. They might not know about whether they say you go to jail. What do bad and do bad about coming yanka? I got no bad about coming yanka. Now, whoever to tell sentence. Emergency a diablo, emergency a bunko, emergency a bunko, and one
me a winning asset. When I miss my mama from now to April, until date went to home. From today to April, you never see. From today to April, you never see. So now the country was my second tunnel. The student from that to four, a true BID, and good it yes. At the hotel, Uncle for an arm, Uncle for an answer. Which one do you like? Who choose? I am first student from Champion Ministry International. Reverend Dr. Mama Pa Asoroma. Mama Pa tayi 3 billion go say or the cha Asoroma. Won fan ko yejuma. Won to bi bless abro mama ama wade ho. Na wodi sikane kwa ko yejuma and say won fan share efia by phone. Reverend Dr. Mama Pa to nesi prenaso. All very special. Oya no bosumi bia wie ye no. Ifia da no. Ekuso. Donation papa bi. Mama Pa tayi 3 billion egu life and color. On the cha Asoroma. Ama on dia kwa ko yejuma. Tutumrika bra baju ketire o. Na Mama Pa tayi chena sorry mesika. Any will be able to say enter bobetu anamo. Akon Weja Junction. Hemingway International Ministry. Asafu Fiero. Reverend Dr. Mama Pa say, "Oh, boom, ketri. Bro, be a not dominant person. Oh, sanani ya cheche obi musika. Obi saso ni sikam. Oh, trapping pokuani. Dominant on the so. Say the Reverend Dr. Mama Pa amanya musuma yete. Asore ma hatede. Mama Pa say, "Oh, came who answer obedisho. Oh, when you say, where your special donation end of the month Friday special honor. Reverend Dr. Mama Pa, Hemingway International Ministry. Special donation bonus this Friday, 7th October 2022. Reverend Dr. Mama Pa say, "Bra, never baju shira. Bra, never do dirty. Bra, never do atom. Bra, never sue." Pastor Eric, kwasia wei. Oyili problem nyina ne sa kwasia yi. Pastor Eric. Ene me pesa woti ase say. Ye mu bi yenim paibo bi a ye body ama oyili o. Dia wo wishi ma ye no. Edua ahoma Mordecai sign man no say my sign no. Say na ahoma na sanu na edua na bu abo no ha. Yenim paibo bi abo ye mu bi. Eti woni won Solomon na munkoye intercess. Ghana panyimfo na oyire di o matamedi atrato o mso no. Omuni abonte ba be praise. Ujimi uba abonte ni enim se ka ube hua back. Ka ube sre wiase nyina se this is my first time Pastor Eric men kasa da. Nanso munhunu me mopo na momfa me yere bone nche no. But uba ya no, wo try ya dia gu so no wa be san wuti. Na wo wi a wo kan ne ye kire ye. Wa ba be kaso ye mfa. Fa ujimi so hoko. Me say, u problem nyina wo yili problem nyina ani abrantie yi. One oyile starting to kwano me be kan. Say by the time abrantie yi, u be hunu na wo kura no wo yire jaawo. Wo yire wo betra bonti begu wani mase bedidi watem. Na kana wudi utunu mu kura kana wudi sie. Wo yire be expose utunu mu a osofo panyini ati utunu mu saade. Abrantie wei a o manage wo yire no. Meka che wo se wo wekasi nyina be fudi ne nsa. Onipa o kanya sasam kire wo yiri bia including you abrantie wei be pam no for his own selfishness interest. Enti se wo asempa pa bi ka kire wo yiri a tuni fo se won twini hu mfiri abrantie be ibu nsami. Why the most cause of oyira brabo. Eniema na wo yiri hunu nyina. Eniema ato wo yire. A o yire enkofa nkofo mra. Woma nkofo nkoburu nkofo. Wo yire wote. Wose wahihye adwuma. Ya ntua ne ka. Ya maniska so de koto spray. Watumi ama wo yire commit crime upon crime to America. Nini ba wukura no wo so ba ye ba chinto peso obeba. Watumi ama wo yire nkofo aye gang ne ya akomea Lawson TV. Ama yetumi akobutwe de funche. Wo yire ama ni hunu eni na ma ni hunu kokika kire no yire wo we sa no ti o osi osewachi oma okochi.
na se jimifuo kwasia we ono akwa America ade katem pesa kwadi nkuku kwasia we ya wonto apetesi akotoa enye wo ba ho ade ata etimiti abonte manage wo yire dia mesi kotu wo yire fo fa wo yire fo na delete abrantie we efo enamba firi wo yire fo so na re sa wo ne wo yire mo ho ntomo a akwa ye wo ye krofo ye blackmailer wo ye wudini ye tutubotom ni abrantie paalafa ko shini sansani kwasi apabie ni we chen no ye ni boni ngu ni pani mase ene se ne wo yele efre kwa me despite ne maame kana man wo yele didi Canada Japan atam sa wo ye be ma on piem la bonten wo yele ti abonten tonkra kwasi awe atiase atro am fire o wi anu o share na o trend. Pastor Alec, listen to me. Agradaa abeka Pastor Alec. Listen to me. Me say, fa wo yele phone. Ne delete kwasia yi. A wantimi to apetesi oba woni ne tie. Akoto ba akuntimi fa nkoye ne ho ade. Kwasia wei wo yele ma ne hunu na bebere se oyonne wo yele abrabo a waje nsamu ato se eye kwasia we ya o encourage we kofa we phone na delete akora we e number free we phone so na resa we enya hoto sabe we wo kwabo ne kro no obebo ne rese obedi obi atem kro be hye ne kokoam but akwa we without akwa we me pesa me catch you say with akwa we without akwa we benya hoto with akwa we asumdue adi asumdue ahoto adi ahoto oyire onya bida midi kan ena mo antie wo mo amebubo wo mudin sa akwa we nti oba wo mase on se jame kwa ka ukura ko se wa wade ewi akire okoka kire na tina TV se obekọ akọ opa abese ho okofa titi abese ho okofa bendasi abese ho no mo ni na diti wo yire ho akwa we na funti no de yiri adi wo yire chi nanka akwa we ntimi nkoka se mami nkoboki ema Agradaa nkwaji sika nkomo obi tieme akwa we ntimi baka kire me se me woni voice wa ha se wakwa akọ dada wo yire ama wo yira kwa Canada afre poku sika na ya amani sika ni bi semi engedamiti yai me semi do sofo wusu bempa ya me papa edi na bema me makoka kire obi se mami fa adwene kase enkoto sofo wusu bempa trim mami ko dada sofo wusu bempa mami ko blackmail sofo wusu bempa na me nyi sika kase bi mfi sofo wusu bempa ho mami kwase obi achi no blackmail sofo wusu bempa mami kwase obi achi na me sese adwuma fa sofo wusu bempa no kwaji sika kase na me ne nche sa abrantie we kire the difference between engege edo a woma sofo wusu bempa ani akwa we difference ni ya pick na anu ya audio beto abonten akwa we aka kire manase se jai wasam na wo kan me di koboki e di amanana se wo wo bi aye moki ma no enkoji sika wo wo bi aye no obi nkoji se adwuma se ko blackmail ni sika. They are pretenders. Omuya furunti no mudi wirechi. Katia weyire se on dogi womo ma bonti mekasa. Beginning no me ma weyire warning say ama weyire first in TV station nan kope advert nye. Me se weyire fa ni TV station nan kope advert nye adwuma. E mane fa me social media tokwa. Ba kwasia we kwatwetwe nkofo papa.
Kwafo Maame, or Chenya to drink Kwafo passport. With this guy, will you be committed crime, sir? Now, will you be demu, sir? Will you be tell one what America ya jelly no? What America what in fie? A dry yanky ya jelly no. Amankrado tifio so yade abankaba gunenai. Semuni mwa. Waje pay obako court back. O mefie. Enti se kwasia wei. Shabema and monyafuo bi atisa wo Eric. Na sha pala fai. Bema ya we yusu apo eja ne nsawi. Na wono ne ti America oyile ne to aduane maniti. Ema wo sai ebo ki sade Jessica dada oyire. Adi information full adi bra oyire. Abradie wenti oyile didi Ghana asofo mpanyifo bebre atem. Oyile committed crimes. Kwasia wenti oyile etimia adidi Canada Japan disrespecting akwa we share. Or like it. Or tiasi ya more fire. Oyile akwa wenti oyile etimia disrespecting a whole despite media nene maame. Oyile enya energy tia bontia na no dindin a wokasa wontie. Eye Bible sam kwatie. Na busuafo kura suro no. Sa Bible sam we. Oba wane ne tie kura no, otimi nto apetehia kotoa. Kwasiai wakofa nuafo mienu adi wo mo abom ebesi nne. Ebeto social media wose won kasa. Na emo be se nkofo echi ama nkofo edidi atem. Wane nuafo mienu kotai. Wantimi ama na nka ni tirim. Wade tona no ma abeto abonten. Wade woyele na mawani na ho. Watete ne katria maso. Bible sabia ni wa cha Samaria. Hule. Agradaa na fonyanyai. Akwayo atiwe. Bible sabia ni wa wo che no. Seme wo de Bible sam bejira na de Amankrado bejira wa. Meyi Bible sam achen Amankrado. Evisa binimsa Amankrado ye Bible sam che. Papa Aleki. Makandi ya chiro. Sawo pasa wo yiri nya asumudie, onya ahoto. Akwa wan na sanati ma wo yiri energy kokase kodi obi atem. Do wo yiri na wonye, wo akomunkura ya huni suban we. Akwa we ma wo yiri abrabom ya huni suban we bi da, ebra no wo kom. Wo yiri wa mananu antra da wa bra no wo kom minima kwa we. Me wani audios upon audios, videos upon videos. Yen say nipa, yen bedi nipa black in kwano ni miye. Wa sa oyiri wo platform, oyiri wo TV station. Nanka oyiri wo TV station odi beji advertise adwuma atitie no. E hono ama oyiri de ku social media ntokwa. Mesi sa Bible someway. Sama mpa kwanya nkate no. E firi oyiri abrabọ mu dia. Ani ya Maame Ng3g3 wo say wo yire bekoso wo nan Ng3g3 ye ne saade anante na prison so de empa wo yire ho da wo yire beko obeba obeko biem wo yire obeba obeko biem enkofo betre media so di wo yire atem because akwa wenya na ade ne say obetu ne hofu wo manage wo yire ti say wo fa wo na yansi from na Samaria hule Agradaa na fonyanyai eda so wo yira brabo mu dia ene me mawutie Samaria hule wala mana sakara na mai hule amma suntu tikaria tumanga sunai kana no na sunu boy sudaka nai mana no dampa changa nai hule na ta mana sunga nai udah tutu ngai ai ada rasa lama sama ngai sutu ngai wala mana sakarana mai ulai amma sutu tikaya tumanga sunai kana no na sunu boy sudaka nai mana no dampa changa nai hule na ta mana sunga ngai udah tutu ngai ai ada rasa lama sama
ya tumana sunai tanana no na sunu boli sibeka na na no dampa tanana nai rumene na ala na funga nai uda tutunga ai aja na tanana sunu nai sutumi ai Amankrado Atiefo Ghana this year. Atiefo Ghana this year. And aha ena me di dwumadie no ebesie. Me ba ukunu wa be ka me ke. Me no ukunu wa be kwa kwala na nta wo se me ka ma ntuo. Ani ukunu so kan tra wa ya. Wa ukunu me na wo. So kan tra wa me na wo ba. Me ka no so die. Ya me ado. Sakiti go so mu kre ye no ati me ka aboa wo na ka pafu. Ka se bi ka ni tbai. O ka fa wo kra wo ka boyi. O kim tete. O bra service ta. O fu Agradaa be for rig se che kule. Kura ta kama sa. Me ba ukunu wa Olabisi hu de mami gege wasi asoja chese o twabo Agradaa ene Agradaa kunu no de we will see expose you one by one. Yes, so when them there ade na nkasa esiti yeah. Wakohwe de I hope so what be bia se. Ntia umi subscribe to na. Me subscribe to no ne me abe on one channel. Like video yi na fe chere wadwe or comment section wana bibia enya kama pa. Ahana me do besi Yakopon sha no nyo kese se wo jembre na o ka no e ma program yi kama makrao.